Uyu mukunda abantu yasambanyije umwana w'imyaka 14 y'amavuko. Uyu mwana akomereka igitsina ariko kubw'amahirwe ntabwo yigize apfa. Uyu mukunda abantu akwiriwe gufungwa burundu akakatirwa icya burundu. Abana agakuramo amakariso maze tukabwira babahungu ngo mugende ngo mukora akazi ngo bakabagarika, bamara kubagarika barangiza bakabasambanya. Kugira ngo tubimenye n'umwana wangiritse ageraho kwigunga kwihagarika akababara. Umwana avuye kwiga nawe ihene tugeze ahantu mu ishyamba, umwana mbona arirungurutse ku gitsina cye, mukuramo umwenda yari yambaye w'imbere wa sove, ndebye sanga ku gitsina cye yarangiritse. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umwana w'imyaka 14 n'umwana w'imyaka 18 bafashwe ku ngufu n'umugabo witwa Mukunda abantu ufite imyaka 30 y'amavuko. Uyu Mukunda abantu yafashe bano bana b'abakobwa ko ari babiri ku ngufu ndetse afatanyije n'abandi bagabo babiri batigeze bamenyekana amazina. Ubugenzacyaha buri gushakisha uyu Mukunda abantu n'abantu bagabo babiri basambanyije bano bana kuva ku myaka 14 kugera ku myaka 18. Aba bana bikabaviramo ingaruka zikomeye cyane. Ubu bari ku bitaro bya Mayange bitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima, dore ko abaturage bavuga yuko uyu Mukunda abantu yari diregiteri w'ikigo aho bigishaga, ikigo kitahise gitangazwa cyangwa batashatse ko tuvuga. Uyu nguyu wari diregiteri wa kino kigo niwe wasambanyaga bano bana. Yarabahamagaraga akabazana muri ofisi yiwe, yarangiza akadusambanya ndetse akababwira yuko nibabivuga azabica cyangwa azabata muri wesi. Ibi ngibi byarijije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ibi byabaye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo iyi nkuru yatangiye kuba kimomo. Uyu Mukunda abantu uno munsi ku itariki zisaga 13 yaje gufatwa atabwa muri yombi, bamubaza abandi bagabo bakorana ibikorwa nk'ibi ngibi byo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Uyu Mukunda abantu nta kintu yigize avuga yuko ari we wabikoze wenyine, kandi asobanura yuko bano bana basambanyaga babishatse, ntabwo yigize abafata ku ngufu. Uyu Mukunda abantu yasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 14 n'umwana w'umukobwa w'imyaka 18, ariko Mukunda abantu avuga yuko umwana w'imyaka 14 atari we wamusambanyije, ahubwo umwana yasambanyije n'ungu w'imyaka 18. Uyu Mukunda abantu yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha akurikiranwe icyaha cyo gusambanya abana batonya bataruzuza imyaka y'ubukure. Abaturage basabiye igifungo cya burundu uyu Mukunda abantu. Mukunda abantu icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Bano bana nibaza kugira ikibazo cyangwa bakaba banduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kubwo amahirwe bano bana bagejejwe ku kigo nderabuzima, bapimye basanga nta ndwara bigize bandurira mu mibonano mpuzabitsina, ahubwo baje gukomereka ku gitsina cyabo, ariko ntago bigize baviramo cyangwa baviramo ingaruka zikomeye cyane. Abaturage bavuga yuko Mukunda abantu atabwe muri yombi akatirwe burundu bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere. Ibi ngibi byarijije benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Bamwe mu baturage batanze ubuhamya bavuga yuko Mukunda abantu afite umuryango w'abana batatu, afite umwana w'imyaka 18, afite umwana w'imyaka 18, akagira n'akandi kana gatonya kari kwibere. Uyu Mukunda abantu rero akaba yari afite umugore w'imyaka isaga 30 itahise imenyekana neza, ariko ni muri 30. Rero uyu mugore Mukunda abantu yamukurikiranye yuko yari afite amafaranga, nibwo iki kigo cy'amashuri cyari cy'umugore Mukunda abantu barangije bamugira diregiteri wa kino kigo, nibwo gutangira gusambanya utwana dutonya tudafite icyo tuzi. Ibi byarijije benshi, abandi batangira kwifata ku munwa, ariko uyu Mukunda abantu yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha hakurikiranwe icyaha cyo gusambanya abana batujuje imyaka y'ubukure. Nibi ngibi byarimo bivugirwa mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo. Niyo makuru yaratugezeho none aha ngaha.
nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ibahe umugisha, ibarinde kandi bahezagire. Amakuru nakagaruka. Nitwaga Kidasamura, urw'inkorogota bakora rugakonkoma.